Santipur number bagana long kedam tang preni phai create frog arni anarlo por phai krihini rachite ma por pen anti corruption youth power of Assam pen hedunga mai peman pon Assam along kido ana district mate along ritin along anti corruption youth power of Assam atum an chingrum si karbiang long Santipur along si labang somai bi peman pon Chitra barua mai phi karbiang long aro pen mai chari ponsi central committee pen kewang lapen along ritin pen kewang atuma phan ingthum arni lapen deng ponsi mesen pen maya jai mek peman pon labang so mai long kaching room nang kok lapen athipita chitra barua pensi jai pon anti corruption song an su se kapang tang ji lapen lahin along ria song ja potumang bong kachipachini seroi ji lapen bidi sore kachipi ja phansi labang so jai mek kapeman pon busi lam thege jai hut kachitong ora da phan pachini pon all the members of anti-corruption youth power Assam. For the first time we are conducting a general conference over here at Santipur. And around like more than 100 members attended on today's general conference meeting and making this program grand successful one. And not only that, I would like to thank the state president for coming here and making this program a grand successful one. By saying this, I would like to conclude my speech. Thank you. Labang so mai ke pamanji aphan kachipaduk nai atum ke Chitra Barua Maipu Sonsing Tiso Chunbang Emmanuel Killing Rapchun Banglapen Mohendro Kathar tum pensi patirpi ponsi mai mesen pen pachun pon Ini anti corruption youth power of Assam itu ada meeting kepamanan kok ketika keputusan si corruption dopik penaposi itu keputusan meeting kepamanan pendawan itu center presiden rumah pagboy orang istimewang pinangan alam nang jeta ka mola pinang kanakan keputusan si claim kita nanti mah karbiang mama lo simi papitik adim lang sini itu parang pendangan nang tum claim kita mah bang nang tum claim pamitu dam pamitu kusi itu parang tan lo kasi ini na bang so meeting kepamanan pon gitu prejam constituency istimewang lapen district team mesme president secretary chitong nang situm mesen pen program pachhe গতিকে এই কাৰণে আমি আশা কৰিছো যে স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই বিষয়টো সঠিক আৰু শক্তিশালীভাৱে চাব সিন্ডিকেট যদি বন্ধ হৈছে কেৱল গুৱাহাটী আশে-পাশে দুই এখন জিলাত বন্ধ কৰাই ঢাকঢোল বজালে নহব অসম চৰকাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইয়াত হাৰৰ সিন্ডিকেটৰ পৰা ধৰি লৈ সুপাৰী সিন্ডিকেটৰ পৰা ধৰি লৈ অবৈধ যি আচলতে ডাক্সৰ ব্যৱসায়টো চলি আছে ডাক্স ধৰি আছে ৰেগুলাৰ প্ৰশাসনে ডাক্স ধৰি আছে আমি নাই ধৰা বুলি কোৱা নাই কিন্তু যেনে ধৰণে ডাক্সটো বন্ধ হ'ব লাগে এতিয়াও হোৱা নাই কোনোবাখিনি হয়তো কোনোবাই এনে ধৰণৰ মিলামিছা কৰিছে সেই কাৰণে আজি এই আচলতে আমাৰ যি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ইয়াৰ পৰা এই কথাখিনি আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিলো Chuki holapen Sonjit Crow Karbiang Long Live